Ja sam Lidija, imam 27 godina, dolazim iz Vinkovaca, majka sam 3 djece, kojih je jedno teško bolesno. Rođena je sa spinom bifidom, meningomijelog kela. Doslovno otvorena rupa na leđima. Ne smijem se često. Sve to neki osmijeh na silu. Jedino se s djecom nasmijem pa i oni pitaju, mama šta ti tu crno na zubu? Onda, a nije ništa, ajmo dalje. U silnoj brizi za svoju djecu Lidija je potpuno zanemarila sebe. Nesretan niz okolnosti rezultirao je katastrofalnom situacijom u usnoj šupljini. Jedan vrlo kompleksni slučaj gdje imamo zapravo na svakom području nešto za raditi. Po tim mislim i kirurški, i paradontološki, i estetski, protetski, dakle jedan sveobuhvatni veliki posao čeka i nju i nas. Pa, nasmiješim se ravnim, pokušavam usnu gornju držati, znači otprilike znam dokle su otišli zubi. Često pacijenti navode naravno velik strah od stomatologa i navode kako su imali u djetinjstvu nekakvu veliku traumu. To je jedan od najčešćih slučajeva, dakle onda nakon toga ide jedna naravno nebriga, loša higijena usne šupljine. Lidija je odlučila zgrabiti priliku centra Štimac i prijavila se za humanitarni dentalni makeover. Kada je dobila vijest da je tim stomatologa odlučio upravo njoj pokloniti novi osmijeh, sreći nije bilo kraja. Mislila sam vrištati, ali nisam smjela vrištati pošto je beba bila kraj mene da ju ne uplašim, ali mislila sam da će mi srce ispasti. Očito se prošlogodišnji makeover pokazao kao pravi hit. Pročulo se po Hrvatskoj. Moću normalno funkcionirati, moću vratiti samopouzdanje. Lidijino samopouzdanje na dohvat je ruke. Nakon složenog procesa rekonstrukcije njezinih zubi, rezultat koji će Lidija ugledati jednostavno je nevjerojatan. Prezadovoljna. Odlično. Ispalo je fenomenalno, stvarno. Koristili smo vrhunske estetske materijale i moram reći da smo svi stvarno iznenađeni koliko je dobro ispalo, a kako je bilo prije. Jedino ja znam kako i zašto tako bilo, ali sad ovako lepršava i poletna, kad vidim sliku, katastrofa. No te slike u njezinoj usnoj šupljini više nema. Lidija je došla sa vrlo teškom situacijom, trebali smo vaditi neke zube, više manje svi zubi su se morali liječiti prethodno. Ja sam to dobro iskrivala, tako da zapravo govore, pa dobro nisi imala tako loše zube, da jer je usna dolazila dokle je trebala, a sad kad vide sad ovako, švetam. Mislim da će biti puno lakše, a na njoj je da to održava i da to godinama traje. Ispunili su obećanje, nije bilo boli. Ni najmanje boli, super. Lidija je dobar primjer kako sebe katkad potpuno zanemarimo. Kako se ne biste doveli u bezizlaznu situaciju, ne preskačite odlazak stomatologu. Bilo bi dobro da proba otići svom stomatologu na pregled barem jedanput godišnje kako bi se izbjegli ovakvi teške rekonstrukcije zapravo osmijeha. Ova je majka imala sreću i u humanitarnom makeoveru dentalnog centra Štimac dobila novu priliku smijati se. Preporođeno, zadovoljno, nasmijano, sretno, samopouzdanje se vraća.